juntou, inshallah. Meu coração, eu sei que te amo. Chega de mentira, negar meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu quero minha vida. Brasil! تشباس Morocco! Morocco! My friend! We are friends. Tomorrow Morocco! After tomorrow Morocco! Tomorrow is a nice day. A nice day. هذا الشيء العام موروكو برو. هاتوا المغرب، هذه هاتوا المغرب ديالهم الاخوان. هي Who win? Brazil 3-0. Wait. We got you. أنا ضرب بالونجلي. Wait. You know, after time 2-1 in Tangier. 2-1 in Tangier. It was a completely different team. It was like it was the base team. هو فهمني يعني الإخوان الجرامر الأورتوغراف غلط. فهمني بلا كونشيكيز. excuse. اسمح لي يا حبيبي. اسمح لي. شكرا. اسمح لي العمالة. It's okay, bro. We are. Now you say thank you and it's gonna be obrigado. Obrigado. That's Vai. right. Obrigado. Obrigado, Brasil. Obrigado, campeão. Now you say Brasil. ترى واحد البلان الاخوان بنت مكلخ ما قلتش لهم في كنسكن ما تخافوش ما قلت لهم في كنسكن مشيت انا قلت لهم بليز ديس جيس كيك حلال بقى كيشوف انا نسيت حاجه ما كنقول واش بيف حلال تشيكن حلال انا ديما كنقول انا ما عنديش مع لونغي حيت قريتها مع الطب انا فرانكوفون للاسف عندي فورماسيون ديال قريناها بفرنسا انا ما عنديش مع لونغي ندخل المغرب نتعلم عندي مع السباليونيه بار كونتر اقسم بالله ولا اميغو تضرب على الجو ويلي تبان الكيسان يا صاحبي ويلي تبارك الله تبارك المغربان Happy birthday to you. Happy birthday to you. 73 عام. صالون اندرياس
Hey, we're gonna win tomorrow! السعادة الحمد لله دازت واحد الجو اللي زوين. الدراري الحمد لله واجدين وعندنا واحد الرغبة كبيرة باش نلعبوا هذه المباراة. يعني تكون مباراة كبيرة وكنظن المنتخب الوطني منتخب كبير يعني قادر باش يواجه هذه المباريات. Exactement, c'est jouer contre le Brésil, c'est quelque chose de très grand. Et comme j'ai dit, nous, on est aussi une grande nation du football, donc on va affronter ce match avec beaucoup de courage et surtout beaucoup de plaisir. Small step, small step, tac 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 tac. Small step, small step. No jump, no jump. Small step, coordinative. Good footwork. No jump, Ayoub. Ayoub, no jump. Les gars, maintenant là, j'entends du là, plus. Ouais, là, fais, ouais, voilà, ouais, go. Voilà, ouais, là. Oh, c'est ouais, ouais, allez, bien, ouais, et go after, ouais, ouais. Ok, technique, ouais, allez, ouais. Non, bien, franchement, on est très excités de commencer cette compétition. On l'attend depuis longtemps, donc voilà, physiquement on est tous bien, alhamdoulilah, donc on va essayer de faire le meilleur match possible. Bon, non, comme vous l'avez dit, au milieu de terrain c'est super important dans les matchs. Souvent quand on gagne la bataille du milieu de terrain, ça en dit long sur le match, mais bon là on va avoir affaire à des grands joueurs à tous les postes, donc je pense qu'il faudra être vigilant pour tout.